kuri action ashaka kuvuga kuri penalty Rayon Sport bivuga ko yibwe abandi bavuga ko atariyo hanyuma dusoza kuri Rayon Sport twataka hejuru na 29. Ibe uyu kapiteni wa Bugesera wahuriye muri action na Erenga Ekanga yitwa Kaneza Augustin. Kira mu kibuga hagati. Ya. Sasa kuri no action arotuno nabasharinza aho ngaho muze kuri WhatsApp. Uwo bita Erenga Ekanga baro yari iri mu kirere yiteguye kwishota. Akura akaguru hasi nk'umuntu witeguye gushota baro arimo areba. Kaneza Auguste azana mugende gake gake ifoto ku yindi. Yazanye akaguru bariri mu kirere ayitanga Erenga Ekanga. Yes, Kaneza Auguste yarayimutanze. Amaze kuyimutanga arayidevia ahita yiskwata uyu rutayizamu. Uyu rutayizamu amaze kuyiskwata ahubwo yese kubita umugeri munsi y'ukuguru kwa Kaneza Auguste. Liga, how do you call this a penalty? Ingi bita gute penalty? Umuntu yagutanze bariri mu kirere ntiyagukozeho. Umuntu ntiyagukozeho. Yakoze kuri baro. Undi askwase baro ahubwo yese kubita munsi hano bahita ngo mu mfundiko. Ahubwo mukubise umugeri ahubwo Auguste sinzi impamvu atanaguye. Iyi penalty okay. Mwanarize mucishemo amaso mufanye n'amashusho kuko mfashe ku mashusho byihuta uhitona ari penalty. Ariko ufashe ifoto ku yindi aho action ihera. Urabona rinde wakoreye ndi kosa. Wenda wowe n'ikindi wareba buryo umukinnyi atanze undi umupira akenshi igihe nta kosa riba rihari. Ahubwo wareba uburyo yafunguye ikirenge agakora ibyo bita open boot. Icyo gihe ushaka gukora open boot yego nibyo ushaka kumutanga baro. Ariko uburyo waje bishaka gutuma umukinnyi ugiye gutera baro atayikina neza. Ariko uburyo we wafunguye ikirenge. Ariko akaguru yarakazamuye nawe wayireba. Urumva akaguru yarakazamuye. Bigaragara ko barayihushije arakazamura neza nka batamukozeho. Ahubwo akubita Auguste. Ubwo wenda icyo kureba iyi open boot yo ntacyo yabivuze muri iri kosa ko yamutanze baro nibyo. Ariko na tanse uburyo yatatse baro yafunguye ikirenge. Akoze kuri baro ntabwo watanga. Yagutanze baro. Yakoze kuri baro mbere ko nicyo mamukina. Yego. Yagutanze baro ntiyagukozeho. Nagukubise ariko nagukubise nabanje gukubita baro. Iyo contact rero ntago Kaneza Auguste yamukozeho ahubwo Ekanga mukubise umugeri. Erenga Ekanga niwe wamukubise. Ahubwo uzi contradiction yabereye. Nuvuga ngo twe nubwo tuvuga ngo ni ikosa cyangwa si ikosa. Ariko umusifuzi Patrick we yahamije ko ari ikosa ko yatanze avantage. Ibimenyetso umusifuzi akora ya Rayon Sport yatanze avantage ko iyi baro Fisa yitera mu izamu aramurika aratera akoze ibimenyetso byo gutanga avantage. Uso gutanga avantage cyangwa nuvuga ngo nta kosa rihari mukomeze mukina. Haya, yigize gutya ari usanza ari yabagize nta kosa. Ariko rambaye amaboko gutya bivuze ngo utanze avantage. Yarambuye amaboko cyane yarambuye amaboko. Icyo nacyo twashaka uko byaragenze kose Patrick arigira muri Espagne ku munsi wa kwa kane. Ariko ahantu yayisomye neza. Ejo ne 29 rero rigani ishingiye ingoma. Kimwe mu bintu abareba bagomba gutegereza no kureba Muhazi nayo ifite ikiharanira nkuko Bugesera yari igifite cyo kutamanuka bose impamvu nimwe no kureba niba Bugesera hari icyo na Muhazi niba hari icyo yakora ku ikipe y'ingabo. Zandani zivi Muhazi ngura zifite Zandani ibintu ngiye mbibabwire mbibasubiriremo. Iyi match ya APR na Muhazi irakomeye. Ivuze ngo match ya APR irakomeye abantu hitwanga ngo ceceka ngo ibyo bireka ngo byararangiye turabizi ngase ngo ngo urashaka kutubwira icyango yakorogaje. Iyi match ya Muhazi irakomeye. Yajya mu mwiherero nta gahunda ifite. Imatch ya Muhazi irakomeye. Nese yagiye mu mwiherero kwa gatugaju. Ngiye kwabwira ibintu bitatu bigomba gutuma APR yitonda cyane. N'abafana ba APR batekerezaga yuko batari buzamukane nayo kwishyigikira. Amakwasteri 30 ho merukira ngo ubu ngubu yamaze kubona. Ubwo ntibababeshya. Ubwo amakwasteri 30 kwasteri y'abantu 30 APR zajyana abafana 900 hafi igihumbi. Igihumbi ni bake. Era stade zuzo. Amayenga rero. Abafana ba APR bo batangiye gukoresha bandrole abafana ba APR mu nyandikire niba koko muhari niba muzajya ingoma. Kabaza mu izindi Zandani. Abafana ba APR barimo baraprintinga ngo noza fry. Bana kira gitifo kinini. Biriya bintu babyanditseho cyanditseho ngo champions. Muhazi ngo ntago bayibara. Bagiye gutangira ngo bashaka kuzakora urugendo ruvayo bagaruka muri Kigali kwitegura Musanze bavuga bati tuzabirangiza. Bazaba bakeneye kumenya gusa. Reka mbateguze rero. Nibatsina Muhazi. Iyi message rekanye bateguze. Barabikoze iginyagatara ariko ibyayibaye. Reka bateguze mbibabwira hakiri kare.
iyi match ya Muhazi niyo match igiye gukomerera APR mu mateka yayo. Kurenza match basezeremo Simba, Jimmy Gatete asendi igitego 8-6-8-8. Oh yes. APR igiye guhura n'ibintu itigeze ibona ingoma. APR Nyamukandagira iyi ngiyi iyi APR imaze iminsi itsinda kimwe cya penalty. Iyi APR iragwa ingoma. Oh yeah. Ibintu zandani ziri ingoma. Muhazi iri muri lokale. Bantu muri Rwamagana, bantu muri Kayonza, bantu muri Ingoma. Abantu mukunda rero muri ibyo bice, bantu mukunda Muhazi. Mugura amatike. Bavuga ngo nushaka kunanareba amatike, bwira abantu bagura amatike. Abafana ba APR niba mushaka kivayo kuko akakanye birayikomeranye. Ni mugende mugura amatike, mwitegure mugende mujye gushyigikira ikipe. Bayasohoye se Muhazi. Iri mu mazi abira cyane. Nyamukandagira. Hey. Njya kubwira ibintu bitatu nabikubwiye. Muhazi iri ku mwanya wa 14 ifite amanota 30. Kandi match ya nyuma ya Muhazi izajya gukina n'Amagaju i Huye. Icyo gihe ndakubwira ko Amagaju turi kuvuga na ya 15 nafite amanota 30 baranganya. Bivuga ngo Muhazi niba hari ikintu cyaherekera mu cyiciro cya mbere no kurasa APR ku rutonde bya bindi muvuga ngo mu Rwanda ngo ikipe itegura indi ngo ikayihereza ibiki ngo ikayibwira ngo kora ibi. Muhazi yashyize abakinnyi muri lokale guhera ku munsi wo kuwa mbere. Oya bari muri Avega, ahantu bita muri Avega mu mudugudu, niba ari kuri hoteli ya Avega. None Rwamagana mu mujyi. Mu mujyi. Itikeze ko nabana yihenze. Tikene bitatu 5 10 20. Ntabwo bayihenze, ni make. Ugomba kuminimiza umufana. Match itanga igikombe bitatu ni make cyane. 3 ni make cyane. Atanga ni APR. Ariko nibyo. Ntabwo bagiye gukina na Rutsiro. Ubwo bitatu n'abandi hasigaye hose. APR. Bitatu nayo ngaho. APR rero bitatu n'amafaranga ari fe. APR se bitatu babibura. Oya. Icyo ni icyambere. APR ni ukuvuga ngo ahangaha kuri Muhazi iravuga iti nta kintu na kimwe dufite cyaduha kuguma mu cyiciro cya mbere usibye gutsinda iyi match. Muhazi bambwiye bati ubwira abafana ba APR ubabwire ko amazi atakiri yayandi, ubabwire yuko bitegure kuzaza kota umuriro. Ati Kigali badutsinze igitego kimwe ku busa cyabonetse ku munota 39 gitsinzwe na Frodoir. Ati wumve ko twatsinzwe n'umumediateri byari byabanje kugora APR. Atari ku ikintu kizaba ingoma. Ati APR igomba kuhata amanota. Ati nikora igitangaza igomba gucyura. Ako Muhazi bamugani binomera yakomeranye kuko uzika Amagaju twajya kubwira abantu. Amagaju arakina uyu munsi na Kiyovu. Naguye ngo Amagaju arahura na Kiyovu uyu munsi iwabo ingoma na mini ibutare. Bo baravuga ati ibutare nidutsindiye match ya Kiyovu turatugiye imbere amanota 3. Ikipe ya Muhazi izabisabwa gutsinda APR kuko itabikoze umunsi wa nyuma byahita bisaba gusa kunganya ku Magaju akigumira mu cyambere. Bivuga ngo Kiyovu ntakiri kurwanira Amagaju aragarika Kiyovu, narangiza kugarika Kiyovu ikipe ya Muhazi bazaba yirusha 3 izabikeneye gutsinda APR kugira ngo bongere banganye amanota 31 bajye kwihurira Ihuye bacurubanza uguma mu cyambere cyangwa numanuka mu cya kabiri. Ndakumenyesha ko iyi kipe ya Muhazi yakani icya kabiri. Muhazi yishyuye umushahara w'ukwezi kwa 4 abakinnyi barakubahembye kugira ngo bitegure APR neza. Baravuze ati ntidushaka excuse, muhembwe kuno kwezi twa twasigaye mu kwa 5 mwitegure ikipe tuzayirase, nta bindi bibazo dushaka. President Ronje afasha amafaranga ashyira kuri konti y'abakinnyi aravuga ati sinshaka excuse, ndagarika. Yavuze ati ndayigarika ngende yigusha ingoma. Ndavuga ni iyo uvuga ni yihariko. Ndavuga ni ikipe yambara umukara n'umweru y'Inyarugenge urayize cyangwa yitiranyije ninde? Ati nakubwiye ko yitwa APR. Iyo ngiyo uvuga ya mbere iyo niyo ngomba gutsinda. Arambwira ati nikibikwereka noneho ko atari imikino. Ati prime yacu bwa mbere mu mateka turekera hejuru y'amafaranga 100,000. Ati prime twayizamuye hejuru y'amafaranga 100,000. Namwe ni abakinnyi bo mu Rwanda ko bajya bavuga ngo babacaho ngo urabona ngo yavuze ati telefone bagomba kuziremeta. Nta bintu byo kuvuga ngo urabacaho gute badafite telefone, urabacaho gute twashyize uburinzi hariya kuri Avega, urabacaho ute, urabacisha kuri inde. Ati ko nabo babizi ko ari ugusova sezo ko ne batuje Muhazi urimo urayumva. Muhazi numva icyo bita zandani Nyamukandagira ikintu ngo yerekene kimwe. Ndakumenyesha